Ia naritu asalna dari asal banti murun. Melo kadalam makutana pada pole nigari banti murun. Ayo cesi pale terus cerita. Ripuada ni makda engka sedia karungang salah sedi distriade engka di wilayah akarungang mari. Arunari telah karaen pataruding daeng parumpa. Isek dia wilayah riasenge simbang. Engka sediuni nama-nawa ni karai simbang riak ngena akar ngena. Napikiri ia ro akar ngena tak kapui poleri tahu mai gae. Sewani minasaturi engka riwal pikirina. Aga netok kendir ngalengatina melo ina pada ceni wilayana. Riola temunina pa manue. Papada melo ina luwenye magetele. Saba melo la denina kasiriner ya oprai na pikir. Papa bajarna na pada puan ni Joana na paletukan ni makda meloi me bula lemak polo kakareta di cendrana. Hei Joaku mako koe melo ki me bula lemak polo kari kareta di cendrana. Salah sedi ni melotoi na pigau dia itu me bula lemak polo lokal yang karunga simbang. Akat tanah sarakwa mengina malomo ajo pengena dalina tawe boleh disedi wanua loka di wanua lainnya. Nah pikir ini paku gina malomo ajo pengena dalina tawe na melo ini pue alam kerajaan. Macawe ini disedi orang matemani majama. Tampang ka nak kalinga uni merumah. Agar merum. Dia merum ni. Natapat lagi napat terui ake buralan lagi. Surat-surat kumana? Iye. Melamu pigar ya kali ini ceritaku. Iye, lo ladek ka. Amma bilang kajina salayong rongi mata ya lekarajai. Nakali ngamade cengin merungi. Ya, miring sokona. Mabela kajina salayong rongi mata ya lekarajai. Bide maharaja toni uni merungi. Namari ngerani makda. Kamu penguran ya ini. Natupot dengi napat terus aja mengendaro. Nasi tangan sabak nak pide maraja yang dimerunge. Nama dari salah sedi pula di pajamana. Weh, makasih kabak pudani karenge. Tabe karaen, engkau dimerung dilalang alwe. Na parentangan ni karesimbang lari salah sedi Joana makda. Loka kumwitan agar beru. Surat-surat kumana? Iye. Garudi kira-kira meru. Di. Terus. Di
sunu Joana boleh paresa ya sel na way marungi na makutahan na simbang garum na pibali na Joana lawi karaen na makda benti puang benti sawasedi bicara ugi alusu bicara ugi toyol napalingan na yaro kare simbang materul ni melo na paresay asalo na ni merunge letuk na kare simbang rion ronau ni merunge natak kajenai hitay wa lutuk boleh riasa boleh nori bakule pange nama puada na kare simbang kesika apa di nareko ya orang riasan penting meru Iya. saba dilalangan na kesingin na waru pero riake burang lalang dengan paterui dari pancaji na sewa wala baru dilalang akan rumah simbang nariaka na kepala kampung ditelai pinat makuni ra cari tanah benting merung makoko tapi dari macaji banti murung surat-surat kumana Iya. pada di senito magi nariasan ni banti murung Iya. makuni ro pale carita poleria salama kita pada salama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.